Eu telefonei ao Xavier a perguntar-lhe se o corno do centeio, que em mirandês são os carniçulos, se fazia parte dos teus estudos, da tua investigação, porque vi um filme que passou no Trindade, no Cinema Trindade, onde passam filmes alternativos de grande qualidade, e é um filme que me impressionou imenso, que se passa uma história muito bem contada, que se passa exatamente na Galiza, e há uma curandeira que, através do corno dos centeio, os carniçulos, provoca o aborto. Os carniçulos, como tu ben diz, é un cogumelo, é un fungo, o que é realmente o corno é un estroma, é dicir, é un tecido fúngico duro, compacto, que cando cae da espiga e pega na terra, no inverno produce cogumelos pequeninos. Eso sería o fungo. O que se utilizaba era o corno ese duro. O corno ese duro chamábase na Galiza, considerouse homólogo ao wolframio, porque deu tanto diñeiro, porque foi comprado no mediados do século XX para empresas alemanas que utilizaban en farmacoloxía, porque ten ergotina, e a ergotina síguese utilizando hoxe en día na farmacia. No medio popular utilizábase como para axudar nos partos e como abortivo. É dicir, todas as plantas que axudan nos partos tamén son abortivas. É dicir, porque o truco desto é que provoca unha contractura do útero e expulsa o feto. Se iso é antes de tempo, é un aborto. Se é no tempo, é o... Cal é o problema? É que é bastante tóxico. E entón podía, ás veces, cando se utilizaba, podía causar problemas tamén á mai. E entón deixou de usarse e prohibiuse incluso o seu uso, que pasa que a prohibición non servía para nada porque as curandeiras podían ter baixo, pero era perigoso. E entonces, de facto, ano pasado, hai 2 anos e medio, fixose un documental que nós colaboramos con el, porque outra das cosas que me dixo Xavier, cando saí da Universidade de Vigo deixei funcionando unha spin-off, unha startup de micoloxía, e pediron colaboración, colaboramos con el, e aí contaba, además entrevistou un montón de xente na Galiza, e incluso había almacéns aínda con cornisolo que non fora vendido porque eles interrompiron, pois non sei se sería a Segunda Guerra Mundial, ahora non recordo, ou se sería despois da Segunda Guerra Mundial, interrompiron a compra e a xente que o tiña adquirido foi a ruína, porque realmente eso pagábase moi ben, pagaban ao mellor 1000 pesetas o kilo. Estou falando dos anos 60, 50. 1000 pesetas era unha fortuna, porque o ordenado por día dun obreiro eran 6 pesetas. O sea, que imaginadvos o que daba eso de sí, que realmente era importante, foi económicamente moito importante, pero logo interrompiuse a súa, porque agora sintetizouse, fixose sintético, e o sintético non é necesario. Logo, ese cornisolo tiña un problema, é do centello. De facto, decías que preguntaste a Xavier, eu teño unhas espigas arriba do meu escritorio que son de Balbina, precisamente, que estou nun cerriño ali, precisamente co cornisolo, e ese o problema que tiña era que cando as persoas comían o grande centeno, o masalo coa fariña, eso provocaba unha doenza, axúdasme, unha doenza que era... É uma arteriopatía periférica. Sí, pero, bueno, non digas palabras raras. Provocava a constrição dos vasos periféricos. Então, havia falta de circulação nas extremidades. Había dúas cousas que provocaba. Unha era, por unha parte, provocaba problemas nas extremidades e a persona acababa gangrenándose esas extremidades e morrían, ou quedaban así, e iso considerábase na Edade Media que era un castigo divino, porque, claro, alguén que pecaba, Deus castigaba e o castigo chegaba por aí. Curiosamente sempre castigaba aos pobres, porque os ricos comían pan trigo, vale? O sea, o castigo era pos pobres. E o outro era, a segunda cousa que provocaba era que cando o cornisolo nacía en algunha outro cereal que non fora o centello, era menos agresivo e entonces é alucinogénico. E aí utilizábase como enteóxeno. Por eso, despois, a Igrexa prohibiu tamén o seu uso, porque utilizaban para poñerse en contacto con outros mundos.
e eso a Iglesia nunca lle interesou. Entonces aí ven outra prohibición que veo, e eso foi cortando. Como se soupo que era ese elemento o que causaba a doenza? Cos peregrinos a Santiago. Os peregrinos, cando iban a Santiago peregrinando, moitos deles ofrecidos porque tiñan a doenza. Estou intentando recordarme, por eso de forma discontinua. O era o autismo? Non era o autismo, non. Igual me sai despois, a idade non perdona. E cando iban para Santiago, eles dormían nos mosteiros, dormían en certos sitios onde comían pan trigo, dabanlles pan trigo, non comían centello. Entón curaban. Claro, curaban porque os santos curaban, lógicamente. Entón o peor era que cando voltaban, debía ser que voltaban a pecar, e entón outra vez volvían a ter o problema. É dicir, por eso, entonces eso levou a que os investigadores pensaran realmente que era o que estaba provocando e tiña que ser algo que estaba no seu lugar de orixe, que o que estaba era na súa alimentación, porque o trigo como tú ben sabes, e hablo como a min, é dicir, dase en lugares onde a terra é mellor, as terras pobres, as terras con máis pedra, con máis tal, o que se daba era o centello. Entón por eso les comían centello, claro, e aí veo o problema. Agora tamén se utilizou despois en curanderismo por esa razón. Obrigado. Depois dei comigo a pensar, eu gasto bastante centeio, consumo centeio por preferência ao trigo, prefiro pão escuro. Nós corremos o risco de, na nossa alimentação, o carniçolo entrar. Não, porque hoje já não existe. Não existe. Não. O ano passado, quando telefonei, estava no meio de um centeio onde havia muito. É muito pouca quantidade o que vai nele, isso por unha parte, porque a farinha é máis refinada. E logo eu recordo quando era pequena, quando se facía a limpa do pan, porque nós non chamábamos centeio, chamábamos de pan directamente, cando se facía a limpa do pan, os nenos decíanos, ir tirando os lobiños esos negros, que esos negros son malos. Nós tamén xa os tirábamos. É dicir, hai unha limpeza, hai unha escolla sempre no grau de centeio, o cual non há ningún problema hoxe en día. Hoxe en día non tens ningún problema para o consumo do centeio. Eso foi na época medieval, porque, a ver, hoxe comemos moitas cousas. Na época medieval o que comía un cacho de pan e un vaso de agua andabas camiño. Porque era realmente o que se comía. Entón comía moita quantidade, non se tiña cuidado. Logo, o ir eliminando nas sementes non volveu a sair, non hai contaminación. É dicir, que os cultivos agrícolas están moito máis purificados e logo non tes problema ningún. Hoxe en día non há ningún risco con a farinha é máis refinada e, portanto, xa se escolle antes, é dicir, porque además é moi fácil de cribar, porque o grau é grande, o grau é pequenino, é dicir, simplemente é un cribo, só por un cribo, e cai o grau de centeio e non cai o cornicholo. Com funções alucinogénicas, não é? Tira o ácido lisérgico, não é? É que era, sí, pero é unha doenza. O LSD. Sí, xa sei que o LSD, o ácido lisérgico, o LSD 25, ademais, foi obtido a partir do cortisol. Pero non me acordo, son incapaz de acordar agora. Ergotismo é doença. Pero hai outro, tamén tiña outro nome técnico ademais. Porque utilizábase, e iso está aquí recollido, utilizábase a manita muscaria, o resalgar de Transmontano ou de Miranda, que a manita muscaria saben cual é, dicir, ese fungo vermello que ten pintiñas blancas, e é un fungo tamén alucinogénico. Utilizaba unha señora para axudar a provocar os partos. Eu no ano pasado foi o 24, o 8 de marzo do ano 24, defendimos a última tese de doutoramento miña, espero, porque non estou disposta xa a dirigir máis, que é sobre etnomicoloxía do noroeste ibérico. O noroeste ibérico é Alto Miño, tras os montes e Galicia. E agora mesmo está preparado o libro, está corrixindo a outra autora o libro para ser publicado, porque pero non os podes imaginar, é un mundo fascinante, o mundo da micoloxía é un mundo fascinante.
porque ten un montón de aplicacións, un montón de cousas que se conservan no rural, que é incrível o que ali fomos encontrar. Daqui por alguns meses vamos ter outra apresentação aqui, que ficam já convocados, porque essa é tão interessante quanto isto que está aqui no livro. Non, eso de máis de nome, o resto non o ten. Entón, se temos 1000 e pico nomes, é dicir que aquilo era realmente coñecido polas persoas. Que sí, que foi, eso foi toda unha sorpresa. Eu, se me decían que había 400, xa daba, vamos, e aquilo foi inmenso. Queria dizer que, para além da investigação que está aqui exposta nestes livros, o que está aqui relevante muito é o entusiasmo e o dinamismo desta investigadora. Ela está nos livros, é verdade, ela está nos livros, ela vive os livros, é uma parte dela. E eu acho que a Marisa é uma força da natureza que mostra os cogumelos como uma parte de si. Portanto, eu acho que é muito de relevar, e eu agradeço esta apresentação. E já tive a oportunidade. Infelizmente não gosto de cogumelos, não sei porque. Alguém me há de um dia mostrar um paladar agradável. Isso é mentira. Nunca comeu cogumelos preparados por mim. É uma coisa diferente. O Xavier aprendeu de mim que ele escaldava tudo. A primeira vez que no Porto lhe vim preparar uns cogumelos, e vejo que pon un taxo con agua a ferver, e digo, tu que vas fazer con eso? Dixo escaldalos, dixo estragalos. Eso non é escaldar, eso non é. É que a mí ensinaron así de pequeno, dixen, quantas cousas te ensinaron de pequeno que agora non faz. Efectivamente. Eu posso discordar, eu comi cogumelos preparados pelos Chico, excelente. Mas já claro, já não escaldava. Já passaram a Marisa por cá. Foi antes. Pronto, esse é o único que eu apanho e que ainda ontem cozinhei. E isso eu sei que a nível popular tem vários nomes. Eu apanho-os no Douro e lá chamam-lhe frades. Qual são os nomes mais comuns? Frades é o meu nome. Sabe por que chamam frades? Não, pois é isso que eu estou a dizer. Porque quando este cogumelo é fechadinho, redondo, logo vai abrindo, faz um capucho, como os frades. E então tem telemel, não é? Vou-lhe agora dar uma recomendação para que não se intoxique. Vamos a ver. Até agora tem corrido bem. Até agora. En Portugal, na Beira, hai unha persona que traballa con cogumelos, que ten moito coñecemento de cogumelos, o enxeñeiro Gravito, e el descubriu que nas zonas na Beira había familias que se intoxicaron, e el dice incluso que algúns houve mortes, e o único que comían era este cogumelo, e porque o apañaban toda a súa vida. Estamos nunha mudanza climática, e eu achaco a iso. É dicir, hai un cogumelo que se parece moito a el, que é posiblemente en tamaño, en forma e todo. A mí se me ofrecen este cogumelo cortado, eu non o como, vale? Para que se faga unha idea. Este cogumelo, a diferencia que ten con este casi exclusivamente é que no pé este ten riscas. Este ten riscas. E o outro non. Resulta que ese era un cogumelo raro, a Macrolepiota brunestens, que é o nome científico, o Chlorophylum brunestens, que é o nome científico que ten. Era extraño, era raro encontralo. Era unha cousa que para nós era exótica. Hoxe en día abunda moito. E produce, non envenena como as amanitas, non é o mesmo tipo de envenenamento, pero fai paro renal. De facto, nós tuvemos acceso a un caso na Galiza no que estuvo 15 días en diálisis. Salvouse a persona. A muller foi menos grave, deu comer menos, seguramente, porque claro, despois é en función da quantidade que come, pero se está bon, claro que come. E os ogros que tamén comeron, pero deberon comer pouquiño, non lles pasou nada, pero os dous xóvenes foron os dous ao hospital. A muller foi dada alta aos 3 días e el foi para Santiago de Compostela, precisamente porque estaban en Verí. Foron para Santiago de Compostela e estuvo 15 días con diálisis. É dicir, hai que ter moito cuidado cando se apañan agora, fixarse que teñan as riscas. Se non teñen riscas, ou se dubida se há ou non há, deixos. Porque pode ter... É dicir, é unha cousa que hasta... Os vídeos muito parecidos, são mais claros. Nesta imagem que tem aqui no livro,
vê-se que tem Sim, estas tem as estrias, estrias horizontais. Sim. Horizontais. É que a veces non se ven ben, a veces non é máis a vermella ou non, a veces é máis claro ou máis oscuro, e iso non é unha característica boa, non é, e sobre todo está a chover como agora, o sea, non é unha característica. Ora, o pé é infalible. Se ten riscas, pode levarlo con tranquilidade, se non ten riscas, non o consuma. Porque nos espaços, sobretudo urbanos, jardins, espaços, digamos, como costuma dizer, há muito a cultura, entre aspas, aliás, não é cultura, precisamente para o oposto, das equipas municipais, dos jardineiros, basicamente, de raparem tudo. Mal vem uma erva, mal vem qualquer coisa, estarem sempre a cortar, não é? Qualquer espaço que esteja com um aspecto mais natural é percepcionado como sendo descuido, como sendo algo feio, desleixo, etc. eles pagam por isso. No espaço rural, não é? Eu tenho um pouco a ideia, não conheço também a realidade, mas que muitas vezes também há algo semelhante no agricultor comum, não é? Ou seja, tem o terreno, passa, arrasa o terreno todo para plantar a cultura industrial. Então a minha questão em relação a isto é se já fizeram algum trabalho ou conhecem algum projeto nestes contextos, seja no contexto, por exemplo, de uma Câmara Municipal ou mesmo no contexto de um agricultor, se já fizeram algum trabalho de sensibilização ou se conhecem algum projeto que tenha uma abordagem diferente. O fungo non desaparece polo facto de que este arando, de que este traballando. E máis, hai fungos que se ven favorecidos polos movimentos de terras. Por exemplo, o caso da manita cesárea, que nos outos ou nos sitios onde está arado nace máis cantidade. O sea que o fungo realmente permanece. Logo, o que pode dificultar é a frutificación, que é o que nós recollemos e o que nós vemos a simple vista. E aí sí que se pode alterar. E sobre todo se está pasando continuamente a segadora, eso está claro. O que é a frutificación non chega a sair. Co tempo pode chegar a desaparecer o cogumelo. Se nunca máis se lle deixa frutificar, non se repón e pode haber problemas. E o máximo problema que vexo co consumo de cogumelos ou co apaño de cogumelos en xardíns e terrenos de cultura é que infelizmente os nosos xardineiros, os nosos agricultores non son conscientes dos pesticidas que botan, os insecticidas, o sea, tanto herbicidas, fungicidas, todos os herbicidas, como digo, costumo decir eu, que botan, porque o que sí sabemos, e iso sí que está perfectamente comprobado, é que o fungo absorbe absolutamente todo o que hai no terreno, até o punto de que hai especies, por exemplo, un champiñón grande, que non quería decir nomes científicos, o Agaricus macrocarpus, pero é un champiñón grande que acumula cadmio en cantidades industriales en terrenos que cuando se analiza o solo non hai cadmio aparentemente. O sea, hai partes por millón de cadmio no solo e no cogumelo é unha cantidade enorme. Outra cousa que sí se comprobou e que sí que está visto é como acumulan os metais pesados, en donde os acumulan máis, e acumulan-nos máis na zona das láminas e na zona das ponxas, dos poros, por exemplo os boletos, os míscaros, que non sei como se chaman por esta zona, entre os montes chamamos os míscaros, unha maior cantidad de metais pesados acumúlanse nesas ponxas, e unha das cousas que estamos recomendando xa agora é que cando un vai a apañar cogumelos e vai a apañar boletos, que esa parte das ponxas que a deixe no campo, porque non merece a pena, é a parte de peor cualidade, é a parte que ten máis esporos, co cual ademais está axudando máis a difusión, e encima é a que está acumulando máis metais pesados. Agora, destruir ou non destruir, eu creo, non está agora mesmo, está empezando a facer estudios, porque se están empezando a facer calicatas no solo, e entonces sí que se pode, co DNA, pódese separar especies e pódese ver como evoluín, pero iso é recentísimo, estamos falando do ano 2000 para cá, 2010 para cá, o sea, son sobre todo eso, ecólogos. Na Universidade de Vigo aí teño unha antigua alumna que está ahora en ecoloxía, e por exemplo ela foi unha das que empezou a traballar desa maneira, pero están moi parados esos traballos, non son
non está ainda demostrado que despois a desaparición, por exemplo, o que si está claro por sentido común é que se altera, porque no momento que estás cortando continuamente e non deixas producir, é como cando vas aos cogumelos e retiras tudo o que hai no monte, grande, pequeno, mediano. Pasa que en Portugal non ten legislación, ese é o problema, é un grave problema, porque en outros sitios os pequeninos xa non se poden apañar. Es decir, cando están fechados non se poden coller, aquí apañas todo. Eu estou en varios grupos de Facebook de Portugal e a min que se me arrepía a pel cando vexo caixotes e a xente presumindo de que colleu un caixote de níscaros e algúns son así. Eso non se pode facer, porque se nos, así xa acabamos con todo tamén. É igual que se aras de forma de fresas un terreno ou igual que se estás continuamente cortando. Quando têm cogumelos, podem-se desenvolver melhor. E, portanto, na florestação, são os cogumelos micorrízicos que ajudam ao desenvolvimento da planta. E já se pode plantar plantas micorrizadas, inoculadas. Um capítulo aqui inoculadas. Ali tem uma parte sobre isso. Quando a planta tem fungos, desenvolve-se mais rapidamente. Por exemplo, exatamente. O 99,9% das plantas que hai no planeta non poderían sobrevivir. E un dos problemas que houve en Alemania, que era na Selva Negra, que lles empezaron a morrer as árboles de unha maneira brutal, en principio polas chuvias ácidas, efectivamente morrían polas chuvias ácidas, pero as chuvias ácidas iban tamén por solo e acidificaban o solo, o cual non xerminaban os esporos. Por lo tanto, os cogumelos non aparecían, e no momento que non había os fungos, as árboles non lle prendían. E iso deronse conta de unha forma moi curiosa, porque cando cortaban a árbore e quedaba un tocón no xan, no medio a semente sí crecía, porque ali non estaba tan ácido como o solo. E entonces empezaron a ver que era o que pasaba e deronse conta que era que non había maneira de que micorrizaran, que a palabra que quería decir Xavier, é dicir que se fusionaran as raíces e os fungos. Os fungos son, sin fungos o planeta non existiría. Que bela despedida, muito obrigado.